Last time I maybe some kind of the last time our friend didn't come here. Say there, ni bibia no ma or my friend manager. Enti I am an manager dim komo. Maybe some say friend or no manager. Ni bibia or my friend, say my friend dia or my friend my manager nim continue so many manager dim komo. Then he's been ungrateful. Oh say nyame shira obi a me papa father Dixon go say ke nyame nya shira obi sa na sa na nipa na bi opeso e say no also or chile me class kakra also mama hu say waduru baby o say oye star that am kofa no Maybe o friend this aki u bi saki na man no oni ne manager na kasa and dem na no emu. Hello, my name is Harry Oram. I am an actor and a filmmaker. I've been very lucky to have studied acting in New York at the Lee Strasberg Institute, which is the home of method acting. I've been really lucky in my career to have worked all around the world, New York, LA, London, and Asia. I've been able to work with some major Asian stars like Jackie Chan and Donnie Yen. And now I have returned to London where I'm working there. I would like to endorse and support Polino Media, and I really recommend that you watch that space. Yeah, Ghana for open some air coso. Open some maybe I caring. Muti air coso. Ghana and the whole world. That's one subscribe to Polino Multimedia. William, na de why jira. Polino Multimedia. Yakoni say ya. Senye Polino Multimedia nka yewu. Peso unu bibi ekoso we yibia ntia for more subscribe to Polino Multimedia. Polino we dope. Still on Polino Multimedia media nana asari 500. And me tutu na mababa to me bra panyin. Salinko. Ye be chance ye fresh kakra. Ansa ne de babu dru ne brampa choma good afternoon. Me Josu Chema. Number jumpom to say. Yes one domboko. Edo twedi ampon say dem di kan ka say be start ye fresh no. Me person ka ye kwachi kakra within Salinko ne who is Salinko. Sananki ato so am. Then ye Abraham Kofi Suman Davis. Dodo na afre me boy Salinko. Ya wo me okumase tafo. Mase every pankrono. Diase Kenya se. Na Joshua ni. Ebra Salinko hu osini mu TV so fititete nyina sibia na wo ye odada ho de na motivate wo ma wo ye sasi ni twa na sini adwuma ne de na wo mi mo moja mu ade busua yale am be fa no nyama busua fo nyam na be time sa yale no ma yale abepem ne ye wo hodada ma to nura nyeye ndi ayi occupation uto nuru na nka pese wujai say uto aduro na nyeye anu ato aso me no be din komo brem no say wo ye konfo a efata wo like akomo wo fie kakra da bi akomo ni me fie that one of feel say wo ye konfo a wutimi ye ni ye pa me ye ni ye pa brasi say sinitwa ekofom sinitwa no ni avenue to show no for fans to see no na ekofom better no amodi enkofom afi ni mukra ye de afi ni sinitwa no mu ye de yeah ese sibia ni won say first year tom mu CD mu twa movies da bia bon say movie for about da bia movie for about e tom mu CDs na ese ekofom pa sa side on ekofom be say series you course Osho UTV ame Saturdays bi ame o UTV. Okay. Obo Salinko TV o YouTube ame wo ho. Di me nko fom. Ana me hu artist no ebinum enko fom bi nsoko. UTV ebinum yi no ho no. Boys abre ene yi ni UTV recently ya answer ye ne de Yesu bia. Wa ba ye some common things bia
ɛwɔ hɔ a ne Yesu betuma yɛ sɛ Yesu kɔtɔ kosua ya che sɛ Yesu for taxi ne ade. People has been talking about it. Then I think say this is the way I mean to me portray Yesu ajenkwa no amaga na ya adwena sa bedi ne so. What you say? Boys abre one kasa idea what the buy the Thai boys abrechi. Boys abre situation a ekɔ so Ghana mrantie and sana benyina be panyini pa no you have to pass through a lot. The boys abre ade ne nam sa kwan ne so. The church no ne se yebema yebetufo ne yama yenuanom ahu se enye sikaduro gie woyɛ acting enye se wokɔgie aduro woyɛ presenter enye aduro gie ne mom ne nyina na omode mo abɛbɔ nyame ma ya adwene match capacity and betimi de aye niama nti ne nyina wo ya ye basket. Okay bra boys are breast start here ya boys are bra by who say take new dimension say they now can say Yesu abemu no sa Yesu de no so from now here to Christmas everything you receive in Boys Abre will come from the gospel. We are trying to elaborate say yebema gospel no afo bi adwum say the American because we share internet so a the war is slaying queens, slay kings, nude pictures and all sorts of this beauty pageant and beauty then competitions na cause social media and so na tweet and someone said be the huhia na the huhia ti aye say okay tanet here dia yemfa kwanya we so na yemfa emma amanfo ani nko Bible ne so na yesterday ye hu say in other way no say obema amanfo ani akoso you have to create a joke. So pesa ade bia hete you have to create a joke about it. Na ma ade na hete nti na mo say Yesu na ye de aba no ye common things. Oh de mecho no. Oye common things no ka politics ni ade. Ya anya ne sa otifi a wonkohwe. Say Boys Abre yi a che yi 5 years ni. Ye de Yesu de eba hwim kakra manfo ani akọ ho. Say yes say Bible bi oba bia wo say ye kone ye kofa dan say ye behwehwe sa niema we nko aye obi nso occupy obi nso chance of becoming a star or famous person in Ghana. So obeyi ne ho obi nso beto nyom shata ne stombo ebe didi atem anase omo betoto omo hutu ama bia kokoto ne ade na nyame de fa so hira omo obi ane ne de ne ansa onkodi bone bia emfata enti yanso yahu se no se sa niema na ekoso na Ghana bere de ene yen tackle issue no sa side way yen hwe kwan ya manfo befa so omani ne o madwene beba Yesu so na mayatumi asum ne ye. So we did the comic side of it, and I know say anyone who will see will try to comment, and there had been a lot of comments here which is very very tangible because when the comment comes, people goes to watch it again and they come out with another let me say explanation and their visions around it. Na share that chia na the obeba comment no obeka ne papa nti eba so amanfo why do you mock Jesus? Why do you joke with Jesus? You can't joke with God. Na me hu say papa ni mu otu nti eba ma amanfo obi ko twere say ade nti na modi Yesu di agora eba ma obi a ohun Yesu da wonte no ho asem da mbe hu there is an issue on such a big person. Yesu ye person ko ba nipa tebia na is why spirit a obuaye what you say nti eye say eba na amanfo so comment efin aba na yedie there's a maybe tio kase mu ya mo ye se ne be ya amanfo be kase mu siri Yesu anase mu di Yesu ho few nyankopon obi na obetime di nyame ho few Yesu no ne character na ejina ho ankasa no e character mode ana market Yesu nso wo ho mo bia oni ho ma asikafo asofo nko
any theologist any omo ma kwa asole ayese honhom asi omo so nko an yesu no homo bia ne hian so obeba ne nwunu na ase what I say we are not mocking but we are trying to elaborate Jesus at these days emre ya ye homo ye pese highlight yesu Jesus. Who is Jesus? The character that this production has been chosen to do little common things around him. He is Jesus. What you say? Unya hate would need mother. Yeah. And whom be blame hate yam for moon interest in that. What you say? But whom may hate near Trebi be across it. Obisu comfort noche. Obisu comfort noche safwa. Benin in a bar and co virus used to the buy. And we are not trying to mock it. We are trying to put his, Nenyama to the senses of everyone. Say, Obiam Fanani and Shinte trending in Abuapa. Who say, Abraham Busam Yesu Christo? Is it because we name Bible minds or the Yesu Christo? One thing say, yes, no, I hated that. And you know, be over Yesu at no bit my hate. What you say? Me busem I try the best. Say obeya mana ye kama en enena fa fatano. But na obia na dey ata ne be me dey sha akola keto akolo be hate because Yesu ye hate. Jesus is a hate Jesus. He's a hate man. He's a hate man. Sa costume no. I say exactly the Yesu Baba share the same costume no manya sibia eche no kasa eche ne hye ne sibia kokko no gu na tade no so no idea no ntina me kan say broni de me nso da yakora ne di broni atem da okay me de atade ni fra America ni nwi no na ne mpaboa no oh wow ade a ye to wa ha ne kanea no lantern no abrofuna nkasa omuwo vision na ede ya ade no na maye nso yatima imitate to me the America ne buy to hu abibia looks alike so one was da mo mapam because we dey ba betwa sa series we nko yes but man say the same costume so here comedies be anye boys abre same costume na ye comedy na anya boys abre no men kan say obia no a obetumi dia ye gese bia mebusam na na betra bet or trying so MWA production because ye adwuma TV ye ma TV station which is UTV and so if we are doing something for a corporate institution we don't have to take it out before we bring it to the TV. Basa ye do omushamo. So there's no way any short video can go outside or come from outside. Yeah. Say what say there is no way and say bia make say unya hu bi but me personally dey me hu bi say koso e wo outside. Hu bi na koso outside ya na che say and free the right channel. Was say free. And at the open na best one because with the dress we na dia banon ni mebusam na edene ye mebusam is not going anywhere to shoot something like this and a whole production and if says ono na de be kwa out akwaya he will not get it said the bia no benya Yesu position so it's only he will be patient and be let me say omre no ho ase Emma production on the Emfanenko. Co-production ye Yesu Nkwana, ye be for now. Ye be change stories. Into Benya Yesu Nkwana say, Midi Yesu na ma benyano, Obia build them a character and to mention some of their quarter baby ya. Sans a winya beam. But Yame division, Yame vision or de Ebemo bin or the Su be so. Then Pandia, but I called me Busam myself, the Busam bra was for me, or Brammy Puno be mount. Nini di nkomo be 2 months ansa na meko US akofa atade na ba ene na be ye adwuma me catch am point blank say hey catch bra me bie puno bi ama nya me do safoa ama me bra na me mie ma ampa oba ya within 1 month no ahete sana
nti so ya so den no no ahu say okay manya Yesu ya ye Salinko amma ye Yesu character afa ti mama ya menkoye me dia wuntimi nye Yesu na nkosi short videos ade be Yesu na nkosi nti wo bro ho ase na me na nyame de wo ho vision na mame no me try kakra ba ku mienu miensa no me bedidi edidi da na ye nye preko what you say se nyame nsa nso ni ma ye yensom bosom yensum nsuo yensum anwe adua Mr. Wayosi me kwapia me yire ye ne ka bom ni aye story no what you say ye ne ka bom ni aye story no ye nkotu aduro enti se etimi de obi ye story na fa na ye hu nipa no onam abonten na ye hu ne dia fine Father Dixon so boy chidom UTV enti UTV platform ne ye wide obi obekoso bia Yesu adomo hete ti se ye yakoduru oni ese blane mu ana se o se media mabenya wanka atam de no kodidi a obedidi akosi da ben ye nua ye yi a wo ye ayi ensamfun yi mo ka ne sen bedi da de o de ba 1 2 se nkrofo obi age afa de se wo baby foforo wo so wo ye mebwa on waye no awi waye awi esi enti wo se baby foforo wo so wo ye fast ti ubewe bedi da brand ho ase pa asai ni bedi de no o brand ho ase ehye obi ase bi wo kro obekọ no wo nya sika nso okoye enipa bia wo be ye panyina na wo be ye key player you have to pass through a lot ebi be ye adwuma bi ntua o ka me be ye sinimi tua sika Miracle Films enso na me ye star wa Accra. Okay. Nso mbetua sika ma Jones mo ne Alhaji mo for Miracle Films me twasini me twa Miracle sini be 7 ma nyi ka place da Miracle sini me twa 7 ma nyi ka prebe hete me on dey me che no so mama anye greedy enti I think say you will not be greedy to take the dress out dressing na ankasa sunsum wom. You could even show somewhere. Now what they acquire na there. But the blessing comes from me. Okoya enko. Yesu ya ye na nse kwa am go internet na me was a man for. So a man for kule ye bi. But what the end mu aye dun to ground ho ase a. Na nyame nso nhire ode amam no mama dwene bebre. Se sa afi na nkambe mu afa suafo ene ade obenya Peter no ne ade ne started the kacha akwanso onya dede no kanja dede no kacha dede no mai why na ye ntwetwe enkomo ohun de minu am ekire enti obro ho ase na manyame amama adwene mo na me de afi na nka ye be mo obe fa asuafo abefa Zakios wow ohun de am ekire na nka na mua na chese empanyimfo bi omo system ni mo ye famous no ye de omo tawachi Wayosi mo na mu kwa apia mo ne otu mu nyina awon de meche no enti so bre no ho ase a ye de nyame ama adwene no wo ho me na nyame de ache me a o se me mfamra enye diet bia nzo ne betwa we obenya na okra Christopher Lamba se ade we bebre nso na age adi obi nso be kire wo se eye highlight Jesus Christ mebwa no kre Efina aba na edi enti Yesu na aba na nyina no ye papa no ho eno no ana ye de ne fia atoso ana ye die what you say ye bedi sa kwesi se efrin betwom ye na betwom wan ade mebusem na watonsium kakra but make us watchuna free se mebusem on se enye da bia no ahobrase ehia me friend me catch and point blank se mebusem obro ho ase ebebo ho because now Jones na Jones na the neighbor sebe 1 or 2 bi sebe menka no ahomaso enipa bia no o ma ho so a okọ down ti me fa me tu ne fo pass me nua me tu ne fo kura say even ase de me nam de naba obusa brawa use obeka me lifestyle kiro enya artist bia ne benya ba bi papa wo be from nua never yes timedene ba mitune fo pa catch can boldly say masa blawuki wo me ho mimie pno bi ma what you say
enti wo question na obusa no menka ne se no atofo mu a me we hye se me de ne beba mpa nso obae no waba so obebre no ho ase ahye ba bia ene ne kona obeba wo mre no ho ase a bo na nka se won court mu ofa ke ya ye ofa ke de bi ofa ke no wonim se sali as at this time a man for verse nam so ofa ke nyon kwa na ya artist why politics wo sabla na wadro for ho people loves you they still like your acting intibra ampa ofa ke de no ho abewura boys abrem Emma still a man for penas empty so ye bibi okoye politics ene ye ne say no watwa so ana wo ye ne acting enti mre wo homo obia what you say ti me busam to from ne friend no nyame adon ama ne so brand ho ase a short video di short video wachi a you me short video eji say bia maka ase bi no makotwa bi ayi abeto me die nyame ahira madu nya short video ye omo ene omo ba omo hitting ye da ben watch 3 months no wawu when I short video watch me my wo industry me kon 19 years me boa no correct the ultimate short video bar system ma afa e calibus yeah and a calibus short video afa biem and find to a acting and it's a short video hit 1 or 2 na just me can entrepreneur here for na entrepreneur me ye danger boasi na me wie me say o me nya danger boasi na ma free me director na say o ma free UTV na nshira na wo UTV na abome me boa Father Dixon sem na me hye say did that Father Dixon beka so agemi mu no ne bia makopa America na Japan school ye be na pre Japan ka say sua go me hu say me hye bla be hye ne nsem what you say di me hye bla na hye Father nsem no me nkoye mistake o ene abaifuo de ne ade me nye ba ye kura ni na ifo o matena se obi tumi so ken na as Father rebe fim so Father bu fufufufu a Yesu nti ompamo me what you say wo de di nkwase se mo what me ade na se na wuye mu a etiefo mo hu de ase o nsem ontimi nyima no mo bra me hwe me tie o kase ma se me busem be osa bai ahomaso kakra ben woni ne nya issues kakra so de me ni nya issues ohun ye nya issues na me hu ne se me no hu me lifestyle hu me no te obi free ba bi be bom asuma e ya de e wo seesi okay enti se obema no ho so de na me hu se nyame pesa idea no de ama me change no se me ne Bible Society ni Theo Vision for mo ye Jesus in tree no e di nkomo ne portray Yesu kakra e wo me platform ne so they say ye hu se nkrofo show interest they say afa ni ye be wo Yesu no kra ye be wo no ni a kire nsankyire ni bia Yesu so wo ye among the namfofo ye wo theologians wo yentem ne ye wo mo kra divine blessings ewo ho omo hu ade se de nyame yi bi kire Moses no ye wo mo sa wo Ghana me consult wo mo na ya ye bibia fa Yesu no ho amankrofo atenase even ye be ye to extent say ye nua no nkremofo omo na ye mpanyimfo kremofo na ye mpanyimfo ye omo nua no mketoa ye be ye to extent say ye nkremofo be ye say ko kan John chapter 10 once John 10:30 was me ne meja ye ba ko upa John 10:10 and John 10:30 John 10:30 me ne meja ye ba upa now o kan bad now o kan about ye enkremofo ye ne enkremofo ekwan ya Yesu be fa so obema enkremofo nso abeka ni nwan no ho on de me cho no I'm the good shepherd me no kwan no ogwan for pande ne krato em sa sofo amonim no em se community ma miss Tibet baby o se me no ogwan for o se nwan ni bebre wo edwambu na chi o se me de o mo beka ho that is Hagar
ayi papa ni Hega ayi enkramofo panyini Mohammed ayi Ishmael ne maame ni Hega meboa say Ishmael ne wo ne Isaac meboa Ishmael ne Isaac meboa so makotu ni ya Ishmael ne Isaac di Ishmael no o maame free osoma na wo soma Abraham no ase by divinity men go school bia because Sarah ebufui ana o ma ne kunu Abraham epamo Hega enti Hega no soma na wo soma Abraham ne ni nyankopon no o free Abraham chen no wankonya osom baabi nyame foforo bia ansom enti na koma ne na adwene nyina wo Abraham nyankopon ne so enti na Yesu baaye no unsa afi wo mo bete wo ho ase me no papa tena papa apam na mnim so papa nyankopon ye na makona me nyankopon bia ansom na mafa we se mensa mesom Abraham nyankopon no tina Yesu ka ase me wonwa afoforo bi wo buo na chinti Yesu de onyi nkremofo mfrim which is anabis and Yesu nyim mfrim to was me wonwa afoforo bi wo buo na chi etwa se me kofo wo mo de wo mo ye dey they should come back. What you never moving him? Me de beba na do obi atwam so. Me busa ma mbre no ho ase awon fa ne nye. Ahon brase de me busa mo me obi onim me bia nim se me kasa me boso. Enti me busa no okura ahon brase. Me ne me yire di ne ho komos be yes boy yi o ya arrogant pa be wo ba ho nchen de wa bre ne ho ase na me se wonim de o pa ye de free na wonim de maka ye de a kire no. Be so no abe ya arrogant no afa ne kwan ya. Okwa me ni problem. Yo ho na akofa yalefo bi se ne yire agana fo hu se nyampa ene ma ne ball form because untimi mfa yalefo me hete. Na me cho se no revival nyaminti obetima revival. Enti wa beduru ha ne na Ghana agi watu nkrofo bebre ne pe wasem na be obema ho so a me de me yo chiman me kura safo asem na mfro se ma se onyame do safo ama me timetum na gumboto mu a Yesu na hete a 3 months one to aso a asi ukotwa ne short video nso a me na ye de grace na ma me for now se Yesu sini ba ya che dieta be na atwa ho short skit sei atade no waje ama mebusa mana waje wade atade me de free US na buy intimacy agu ho so na me mpese be ko ba bia na obi de be kwa akotwa short video a enye unse ye de na ye no eye ketinkiti bi Yesu a wotokosu a yache Yesu a wokofo taxi Yesu a ohu de meche no one ne obofo nam angel nam ntinya de bi afa Yesu a wokososo ma to ne de dabi ye the right comedy around Jesus to bring his thought in the mind of the people. You better as also maybe some salad ne pie but was show gratefulness like nani so waboa no eye mienu o se na opeso otwa bi ono atwa Yesu no after so oba out no enti minim say we grateful with me de me nka say me UTV no so we grateful with UTV a nyame be shira no so onye grateful a me na amanfo be in interview na me kan say oh so no abe show appreciation na nyame na abe man so what I say enti ono ama na neji ho say ye adwuma na neji ho a obebre no ho ase mintime nya arrogant of father so da me kwa abrochire krobe ne mekọ me de visa beto so a me kwa enko me kriu nyina metimi no mo atu kwan me amekọ akwọhwe omo hotel ye betu kwan ye bekọ Europe me de bi kọ yekọ US yekọ France yekọ Germany South Africa me de omo kọ ye didia men twitwa pictures twitwa ye video ani asaba boys abre mo amohwe boys abre ye ntwa bi wa America da ye ntwa bi wa Germany ye ntwa bi wa France Italy ye ntwa bi South Africa ye ntwa bi aka London ana Spain ye ko try na yi sanitation
nti Paulino say ya no ho toni say no Paulino ye ko land no wo take it abesen ye nkomla na ye ko ne aba There's a bit me take it amano. Paulino waso me achesa no Paulino abre no ho ase ne ho fe young guy no ho fe se bia ya ase be no pesu odi ontimi ni nso obre no ho ase Paulino bre no ho ase Your life will be seen because the last time I say maybe some kind of the last time our friend need to come here. Se say there ni bibia no ma o se me friend manager nti I am ne manager ndi nkomo maybe some say friend or no manager ni bibia o se me friend say me friend dia o se me friend ma me ne manager ni nkonti me so me manager di nkomo then he's been ungrateful. Oh say nyame hira obi a me papa Father Dixon go say ke nyame nya hira obi sa na saa na nipa na bi opeso esese ono also o kire me class kakra also o mami hu se waduru ba bi o se oye star dada na mkofa no Maybe o friend this aki u bie se aki na ma no oni ne manager na kasa e and dem ne no emu MP no anya nko biem so a changing komo no pa but ya we ya ahye wo mum say your friend no say friend manager hey enipa na brand no ho hey why hit you we put some hit ya wa fa no nye bi ne say Paulino de camera me so ne me put some hit you un say Yesu na nkasa character no eni atade na abroni ye de man no a hit dada enti obi un say me ka say me kofo obi onam kwa me say sa na me create artist me can start because I wouldn't boast of myself me create artist enti me production me ya me nya ye me full cast 1 2 3 4 cast na de aka nyina wo twam kram tim ma betwa bi no wafa hit ma me na wode akwala ba say Yesu me be yales the woman is like your old actress and so when you akwala no ba say Yesu me be yale hwe no ma me wo se fa no 37 woman no ma nkyere ne hwe eno ansam ka se ma me akwala no na obi ba wode ne twam na ye je na anadwo no obi ba wode ne twam akoto no doko no twam na ma mfo aban bram di twade ana wode ba na mse madam woman no tonsa ye ko tutu won ba na mse ma me kan wo bla she never knows what she was coming to do am say me ho fere no wode ba gigina camera ni na said you see sweat ni ade ase ye ne ye de sweat go ne so Yesu enti woman say wa be kan ye team no okay on the major no enti minia nyame ne shira oni me busa manager din komo say next series and as next thing over between over friend manager ne din komo ma me busa manager me ne manager din komo say me busa no ma wa be ye matisi a wa hit enti ma friend manager na me so ma so be ye shikakra enti no manager nyame shira pa guy no aside me busa ma manager no guy no yo bia manager na nkasa no boy ni nim nyansa papa na boy no wo domanipa timi da bia me Fred na se am ka chen se nye me busa mkra na de no be ko ba bia ono manager no obi be mane so bra that's in some of man but no missing up person sa ko MP no MP ne de on say e ho side no say when you brace wo ye saade na you don't joke over it da ye bra selling kwase when you brain here come bra final words at be man for na minja on am say majiwo mre bebre YouTube for me nim say make say na wo hwe nyina na wo type obi bu afu say you know kwa ye biblem no your heart is boom like a big forest man fa makora nya binka ade a chenzo ne anti bibia sanfofro. Keep watching Boys Abroad on YouTube, Salinko TV. We're giving you nice stories, understanding stories. We don't use crypto. Oh, yenya blockings na scenarios no. Ye my writer na literature. Ni nyina ye use brains. Ni nyina free waju me ba. Ye use brains.
the brains na you use no so na wo hwe no Nice. I was a PK you shoot to America me ko script no mba ko ba asa ya chini nyina go ha enkonkon a wo wie wo hwe story wo de wa wo so ba gimachinya no ko hwe story ba ko wo be hwe ato aso sa because it's very interesting e ya che de nyame de ache me it's a gift. Keep watching Boys Abre on YouTube, Salinko TV, and watch UTV. It's our program now. And the program that you are watching, the Jesus Today sketch, or what do you call it? Sketch, and short videos, no. Short videos. Skits. Yes, script. Skits. Yes, you don't post it to YouTube channel. How YouTube in a posty. But me YouTube what there. On say ye be a YouTube ye we are near the akoto or say YouTube in ye ya. Omuni means I contract say omuni and so. But I respect them. So they have to finish showing it before I take it to YouTube. Enti opana ka se me ma obi nko to YouTube ana say me nso me de ebi a wo story a wo twa no ko to YouTube a ma di TV ne hwamo me amfa bu am TV na wonam didi o mata de ama hye nyina ti me pamonta de akese wo chi ne bo de ne no me enye copper na enye zinc e good e watch ne palino o camera ne ya twa o ton be say o say me na me Yinyame ashira madri. What you board them? Me call bishop no yima me kwa. Ne board den no. We bedroom 5,000 cities. Oh, Debbie. And no 5,000 cities, but ne board. Yeah. Yeah, there bra selling kwase so about Polino multimedia bra. Emre pemi be sa ba ho. Mu hiam bia Polino de otimitwa. Be mu amaka mu go achi bloggers ndi unya we bia no atwe na ade ato ho. Was interview no. Interview nipa two pen na memo ma interview me over this issue. Monshare Yesu, Jesus, the life of Christ, the birth of Christ. Afeni ebe wu Yesu o tu. Nsafo ahima na ebe wu Yesu o. Ache say Yesu papa ne me. Hey. Yesu papa ni o. Yesu mama de say Mary, o papa de say Salinko. Oh. And the boys abre ye de Yesu na wo bansenche na Yesu ye onim say Yesu nkwala abrem no one crash ni binam ye friend Judah. Yeah. Onim za enye Judas Iscariot. No. David. Ye friend Judah. No, Yesu nkwala abrem de mention dan kan bibia. Ye friend Judah no ye nsenche ne pa. Twin opa kogogo Judah, the friend of Jesus Christ at birth. In a young age, a friend Judah no so Jamen pese me ko akire. Ati ase ye twen so di ni nyina beba mai. Ahwefo otwen. Bye bye. Medamase.